Indege z'intambara zoherejwe i Goma zatumye ikibuga cy'indege gifungwa by'agateganyo. Ndavuga ikibuga cy'indege cya Goma. Baranayinego TV tukugezeho amakuru agezweho mwisi ukora subscribe. Ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyafunzwe by'agateganyo bitewe nuko cyateguriwe kwakira indege z'intambara z'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ziturutse Kinshasa. Ifungwa ry'agateganyo ry'iki kibuga cy'indege ryamenyesheje amasosiyete y'indege z'ubucuruzi mu gitondo cyo kuri wa gatandatu Ugushyingo, gusa ntabwo impamvu y'iki cyemezo yari yashyizwe ahagaragara. Byavugaga ko iki kibuga kiraba gikoreshwa n'indege z'intambara zirava Kinshasa, ariko akanavuga ko ingabo za Kenya ziri kunyura mu nzira y'ubutaka zerekeza i Goma ziratuma iki kibuga kiba gifunzwe. Umunyamakuru Pascal Muregwa ukorana na radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yagaragaje amashusho y'indege z'intambara ebyiri zo mu bwoko bwa Suko, yemeza ko zamaze kugera kuri iki kibuga cy'indege cya Goma. FARDC irateganya kwifashisha izi ndege mu guhangana n'umutwe witwaje intwaro wa M23 umaze iminsi mike ufashe ibice by'ingenzi muri teritwari ya Rucuru usatira umujyi wa Goma. Izi ndege zirajyana kandi n'ubwiyongere bw'abasirikare ba FARDC mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'ibikoresho byabo bigaragara ko bambariye urugamba rugamije kwisubizaho bambaye na M23. Abasesenguzi mu bya politike bakavuga ko intambara hagati y'u Rwanda na Kongo ishobora kwaduka mu gihe cya vuba, nkuko Perezida Felix Tshisekedi aherutse kubitangaza mu cyumweru dutambutse. Ni mu gihe ku rundi ruhande General Kainerugaba wo mu ngabo z'Ubugande yatangaje ko kurwanya M23 byaba ari bibi cyane. Umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda usanzwe ari umujyanama wihariye mu by'umutekano, General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 uhanganye n'ingabo za Kongo. Mu butumwa yashyize kuri Twitter mu ijoro ryakeye, General Kainerugaba yasobanuye ko abarwanyi ba M23 bari kurwanira uburenganzira bw'abanyekongo b'abatutsi baba muri Kongo Kinshasa, atari umutwe w'iterabwoba. Ubutumwa bwa General Kainerugaba bushyigikira uruhare rwa M23 ukanyuranya n'ibyo leta ya Kongo imaze iminsi ivuga inabishingiraho isaba amahanga kwifasha kurwanya umutwe witwaje intwaro. Ni mu gihe kandi atangaje ibingibi mu gihe Ubugande bufite ingabo muri Kongo ziri kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF uhanganye n'ubutegetsi bwa Uganda. Ni mu gihe kandi izi ngabo za Uganda zagomba kwifatanya n'iz'akarere zihuriweho mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro muri Kivu y'Amajyaruguru. Atangaje ubutumwa mu gihe ingabo z'ibihugu bigize umuryango w'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba EAC ziri koherezwa mu burasirazuba bwa Kongo mu butumwa bwo kurwanya imitwe yitwaje intwaro irimo M23. Sinasoza kandi ntagarutse ku makuru avuga ko General Kenge wo mu ngabo za FARDC za Kongo yasobanuye impamvu FARDC yataye Rucuru na Kiwanja bigafatwa n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Mvugizi y'igisirikare cya Kongo Kinshasa General Sylvain Ekenge kuri wa gatandatu tariki 5 Ugushyingo yasobanuye impamvu imijyi ya Rucuru na Kiwanja biherutse gufatwa n'inyeshyamba za M23. Avuga ko batashoboraga kwemera kurwanira ahantu hari abaturage nubwo byumvikana nk'aho ari urwitwazo. General Ekenge yarabajijwe ubwo yasobanuraga uko ikibazo cy'umutekano cyifashe. Impamvu ya mbere igisirikare cya leta cyataye imijyi ya Rucuru na Kiwanja bikigarurirwa nyuma yaho nabonaga nari maze amezi 4 mu maboko y'izi nyeshyamba. Kuri televiziyo y'igihugu RTNC General Ekenge yagize ati, muravuga iminsi 150 bonaga ni maze mu maboko y'umwanzi, ariko muribagirwa ko ari nka teritwari ya Rucuru hafi ya yose uyigaruriwe. Kuba rero twaravuye Rucuru na Kiwanja nuko tutari kwiyemeza kurwanira ahantu hari abaturage, kubera ko ubutumwa bwacu bw'ibanze no kurinda abaturage. Yakomeje agira ati, nta bisobanuro dufite gutanga ku ari we wese. General Kenge yakomeje asobanura izindi ngorane igihugu gifite zituma guhangana n'umwanzi bikibigora. Ati, murabizi twabivuga tutabivuga igihugu cyacu kiri muri embargo, kandi muri icyo gihe bahintwara umwanzi wacu twebwe ndabasubiza mu mateka. M23 batebwa inkunga n'u Rwanda mu 2012 bari barafashe umujyi wa Goma. Nyuma y'umwaka umwe twarabirukanye mu Ugushyingo 2013. Igisirikare kirisuganya cyakoze repli tactique kugira ngo hataba impfu zitari ngombwa ahantu hatuwe cyane nka Rucuru na Kiwanja. Yakomeje agira ati, uyu munsi turi hano kandi tugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo tubashe kugaruza ahantu hose hafashwe n'u Rwanda, kuko M23 nta n'umubare ifite, nta n'uburyo bafite, ariko abahari bose ni Abanyarwanda n'ibikoresho byabo bya gisirikare. Banarashe indege ya MONUSCO, murabizi, mwumvishe ibyatangajwe na Madame Bintou Keita, mwumvishe ibyatangajwe n'umunyamabanga mukuru wa Loni. Bafite intwaro zihambaye ariko ntabwo ari M23 ahubwo n'u Rwanda.
umuvugizi wa FARDC yakomeje atanga icyizere yibutsa ko nta santimetero n'imwe y'ubutaka bw'igihugu cyabo izasigara igenderwaho n'ibirenge by'umwanzi. Reka kandi nkubwire ko abakuriye ubutasi mu Rwanda na Kongo bateganya guhura. Abakuriye inzego z'ubutasi n'igisirikare cy'u Rwanda n'icya Repubulika na Demokarasi ya Kongo biteganyijwe ko bahurira i Rwanda muri Angola mu minsi iri imbere. Ni nyuma yo guhura kwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Dr Vincent Biruta na mugenzi we wa Kongo Christophe Tundura. Ikinyamakuru Jeune Afrique gisobanura ko bakiriwe i Rwanda na Perezida Joao Lourenço kuri uyu wa 5 Ugushyingo 2022. Aba bakuru ba diplomasi baye kugira ngo basuzuma hishyirwa mu bikorwa by'imyanzuro afatiwe mu nama y'ubuhuza yabereye i Rwanda muri Nyakanga 2022 ubwo Perezida Kagame na Felix Tshisekedi bahuriragayo. Iyi myanzuro ishimangiriye Nairobi ikubiyemo ibisubizo ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'umubano w'iki gihugu n'u Rwanda wazambye bitewe no kubura imirwano k'umutwe witwaje intwaro wa M23. Itangazamakuru ntiramenya neza igihe ukuriye ubutasi mu Rwanda ndetse n'wa Kongo bazahurira. Nitumara kubimenya tuzabagezaho aya makuru mu nkuru zacu zikurikiraho. General Kainerugaba watangaje ko umutwe wa M23 atari uw'iterabwoba. Ni nyuma y'amasaha make General Peter Rweru wa UPDF aburiye M23 ayibwira ko mu minsi mike ishobora kugabwaho ibitero n'ingabo z'Ubugande. Umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Uganda Lieutenant General Peter Rweru yaburiye inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 ku bitero bikomeye zishobora kugabwaho mu gihe zabazanze kuva mu bice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyaruguru zamaze kwigarurira. General Rweru yabikomeje kuri uyu wa 5 ubwo yahuraga n'abahagarariye umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ku cyicaro cya Minisiteri y'Ingabo za Uganda Imbuya. Yagize ati "Tweye ko tubibona M23 igomba gusubira mu birindiro byayo bya mbere kugira ngo ibiganiro bibashe kuba. Ingabo z'akarere ka EAC ziri koherezwa ku bwumvikane niziramuka ziyemeje gusubiza M23 inyuma ntibizazisaba amasaha 28. Ibi barabizi neza." General Rweru yatangaje ibi mu gihe ibihugu bya EAC biri kohereza muri Kongo ingabo zo kwirukana imitwe yitwaje intwaro ikura mu burasirazuba bw'iki gihugu. Umuryango umaze igihe usaba M23 kuva mu mujyi wa Bunagana imaze amezi 4 yarigaruriye ndetse no mu bindi bice. Gusa uyu mutwe wabiteye utwatsi uvuga ko nta handi ufite ho kujya. Ni nyuma yaho Perezida Felix Antoine Tshisekedi aheruka gutangaza ko M23 arigaruriye turaduce byatumye abaturage babarirwa mu 200,000 bava mu byabo n'ubw'imibare n'ahantu na hamwe igaragara mu nyandiko. Ni Tshisekedi weruka gutegeka igisirikare cya Kongo gushyiraho ibigo 26 bitangirwamo imyitozo ya gisirikare mu rwego rw'imyitozo urubyiruko rufite ubushake bwo kwinjira muri FARDC kugira ngo izabashe kwigobotora M23. Ni mu gihe abasesenguzi muri politiki babwira ibinyamakuru bitandukanye birimo BBC Gahuza kibingibi ari ugushaka amatora mu buryo bw'ubugoryi bikaba bishobora gushyira mu kaga ubuzima bw'urubyiruko butigeze bufata imyitozo ya gisirikare ndetse ngo ni nko kubatamba ku rugamba. Ni umutwe Kongo Kinshasa imaze igihe ishinja u Rwanda kuwutera inkunga, gusa Uganda nayo yatangiye gushyirwa mu majwi ishinjwa kuwuha ubufasha. Ibyo General Rweru yamaganiye kure ati Uganda nta bufasha na bumwe ihe M23 kuko ibyo byaba ari ubwiyahuzi kubera ko bishobora kudobya umubano mwiza usanzwe hagati ya Kongo na Uganda watumye hatangizwa ibikorwa bihuriyeho byo kurwanya ADF. Uganda ishyize imbere ibiganiro ndetse irifuza ko muri Kongo habaye amahoro. Rweru cyakora yavuze ibi mu gihe abagize inteko ishinga amategeko ya Kongo Kinshasa baheruka gusaba guverinoma y'iki gihugu gufunga imipaka igihuza na Uganda ndetse na ambasaderi wayo akirukanwa. Ni ku mpamvu z'uko washinja Kampala gufasha M23 yo na Kigali. Rweru cyakora yavuze ko hakenewe gushyirwa politiki y'igihe kirambye mu rwego rwo gushakira umuturambye ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Yavuze kandi ko hakenewe ubufatanye bw'inzego zitandukanye kugira ingabo za EAC zibona ibikoresho bihagije ngo kuko bidahari nta musaruro ushobora kugerwaho. Iyi ari Intego TV, bana natwora subscribe tukugeza amakuru ya buri munsi.